Kakun New Trap National Awakening Movement Knam Youth Wing. Hak sipo trek unai tong arajar pusau kelaberngam ban khang tala ya ga laundry department jong negrims. Lara kam weng ya ga kontrak jong Abhishek singhanya hapok ar pusau kunta. Habakran ni kilat patai kubor hadin kejinya kenduk bagi bor penyat ke negrims u presiden ka Knam Youth Wing uba Eric Swear. Ulong bagajing dawa ban pa weng yo Abhishek singhanya naga laundry department jogane ka Jaka Sumar kalong namar bu singhanya ula pentrei kene ka kam ha kene department klem dadan ya ka trading license naga KHADC. Nalor kane ka senggalalet ru ka KHADC ban kentu ban emplat ya ka trading license sya u singhanya alor kenong rim bagi babon kitrai jela kilala ban pentrei kene ka kam. Ndre mentala lai benai kam syam dan gejing syam kya na kaliang ka negrims ne na ka KHADC. Kesenggal berngam ru ban ujor ke jahar persya ke negrims halor gejing pen kanya kendon trading by non-tribal jangka district council. Nakaliang kani hospital negrim kala khot jing tap tendor thamai habidai ba ka laundry department kat kum gajinul kam ya kaman power supply. Ti na pedeng babun ngut ki ba apply ya kani jing tap tendor kani kam hendrai haringkat jinul khasi hendrai kani kam la yo do sing khania ubadai barjala. But wa kabalingo ru ini singkhania shim dan wood ka valid trading license ka baidai bat tik habaidai bat kaman power supply tik kum ka sing habang yo jingtip ya kani nila one report nila one week ni bani kendo ya deputy director admin bani akran but nakaliang deputy director admin ulaong ada uni singkhania umla ban submit ya ka trading license jungu hapo arbanai nakaliang ka negrims kan sa cancel no contract jungu tikum tahi masendap nang jungi ngila le kendo sawat ru yang CM ka KHC ubak niat 6M harkat ka shiti bat ngila thok shai kedar ka shiti ru bakum ka seng dawa jod ba umdai ban issue trading license yu ni ubar jala khnang ba kani ka kam ka ba dei ba laundry department kinyo khasi te kumta ngila keturu yu CM ba limba ka trade department kidai ba nanyi hani gram ban pesangge no ikani ka kam ba uri singhania pentrai namar ka long ka bian namar kham shim la dan ya ka balik regulation tikum taru ngila kentu ya ka diskonsil ba kadai ban ho dakshiti ka basai shau deputy director admin ba nakalian council kan no ai ya ka regulation shau ni singhania nang kani ka nakali kani grams kala ban cancel no ya kontrak kenang bakila ban khot thamai Henry katung gajing I jongi mentala jendap kumbalai benai I bakanu kam khamshim saiso bat nakaliang ka council ka I khamshim lale yai khamshim wal pensange yakani kam te mening kasni ka khandai terik ilale banyak kundu ya ulai sa hante for council banyak keren bat budien yakani kam Henry habang ilai keren bat ulai officer jong katri department isutu ba nakaliang jungu shim lala bani namaru don kam ya ka higher 30 na kibanalor tikom kaseng hi ngimla ma syong 50 na ma sisi genu kam bangila shim ngin pendap baik pa mata kasni wan mi yang sasien hi po negrim hospital bani kendo ya deputy director admin Henry uni deputy director admin shim la don tingla ya bani kendo no ya di bakham po jungu ban pendap pa kum kaseng hi ngi i4 apusau kota ya kan negrim bak cancel no ya kan kontrak jong singkhania namar kawai kalong baik shim la dan ya ka balik trading license habidai bakaman man power supply but kumbeseng ada aku also kontak pimle yakni kabangi jawa pakin cancel no kaseng kan sa shim ya kasinjam kasa khang katalai te laundry department khnang bakam ngasange no but kumjuru harangkat ka FIR in file ya ka nigrem bakal pin violate ya ka trading non travel regulation sejak naispa sankusau